Tinapalabas! Napalalo ti ayat ni Inabursya nga nakaawat ti ado nga relief goods. Akas tulong ti may nga organisasyon kadagiti nadidigra ni tinapalabas nga bagyo nga ni umpong. Gapoy na deta kayat na ilako digdi na duma nga naawat na nga relief goods. Katasan naman lang nga nalapdan tinagkatawa gapo tinalaos nga ragsak na. Bana nga nadlaw met ni Ama Abunsyo nga daiso na nga nakastambay ta sinag agururay kadagiti agtaya ti huweteng kang kuwana. Kini tagagayan intayon ituloy nga denggen ti makamurmuray apakasalitaan tayo tangalawas nga napolwan Jakpati Jakita tampo kita ngalawas ti drama nga napolwan amuyo kade ne man sa di langit piragsak ko ayak gapo kadagiti nga relief nga dadawat ko uray langan na punpun mo to'y lagak ti kaaduna. Abo! Mahulog sa tilo! Agkat kadahong lagdan nga! Awan tigat kadawaan na! Salbagman anunsyo! Adda kag met gayam di nga nakatambay nga mangururay manen kadagiti agtayaken ka iti feteng. Ayam siya ka diti paspasagidam, ha? Bato-bato sa langit! Ang matamaan ay galit! Anunsyo ti makapungto tabakit? 2018! Ay! Ayop ka nga talaga! Tasyak nga talaga ti paspasagidam! Haguray ka man ka umay kagabalid di tayan mo! Wala! La! Sige, la. La! Tamang kapag-anak mo siya, takitaan na di ka kebkeban ni Tinairod. Sige, la, padasin na gagawin. Karasain ka! Padatalaan nga karasain! Yan kisaludsod! Sino ti kobra ka data? Sino mo siya? Agtayakan balasan ko. Di anunsyo ti nga makapungto na bakit ket 2018. So nga, di tayo barbaring mga atiw ka. Balasan ko. Agad kita nga agpupungtot a bakit ta isut ko na nga tayaak iti anunsyo na. Wait, ada. Kan sak mismo ti inapa na. Balasan ko. Sino mo rin nga bakit tinangapa ka na kayo tata? Ni po siya. Di salbag nga bakbakitan nga di mo may drawing tiro pa na. Sa pailoko. Nagapa kayo manin kini Inabursya? Wait! Tama? Sa lawasaw di dyan nga bakbakitan. Ila makiap-apat ang muna nga makita nagtiloko. Sinurun nyo nga tamanin na ama. So nga inapa na kayo manin. Ay talaga hindi kawan na siya nga kababalin din dyan nga bursya. Angin, saan ko nga kaputing sibit, balasan ko. Aglalo itatata nakitak ang mangrugin nga agdobol! Wala. Umay kanta siyang gumatangkan itilakok balasang ko. Anyaman na ay dahil talako, Inabursya. Dagitoy man ne. Dagitoy ne. Delata kada noodles. Dagitoy. Akit, ape nga saan nga nating met kan tilako yun nana. Ay, keto umbasen so met da tao Iso nga kastoy itang tilakok. Katsak bet ibakbaga nga relief. Dagitoy Wen, sige. Ala, gumatangkad balasang ko. Sige, ala. Ken, gatangim amin ng dagito'y nagyantilagak. Tapnon at da ipasidam ka dagiti agsusugal. Ay, sige, Inabursya. Gatangik amin ng dayta. Ay, apo, hagyamanak man balasang ko. Nakakaskas daaw. Ay na, saan nga dagito'y lakok tinakakaskas daaw? No di keti papatay ni Insyang tinakaskas daaw. Nagapat-patay metlat ang balasang ko. Well, nga rin na, Inabursya. Uy, yan na apo, aya. Anya nga mintin patay na.
Ladingitek, ngemisan ko nga ibagbaga ina. Tama nga no, pangwartaan yung tumanen. Ay, orisan nga ibaga kanya akit tuntunak mo niya tiin patay na. Maamuak tumetlaeng. Adan tolat tama ka ibaga kanya. Inabor siya. Di amok manggad nagawid kayo. Agawid kayo tayo nga ginagatang amin ti asawak ti lakoy. Ay, kat saan pa'y barok at makidong awak metten. Makidungaw. Awan lati ko ayo. Natempla nga kapeyo. Sigurado nga state side ti kapeda at state side ti data. Kape ko na yun na. Ay, saan ko nga min nga naabutan nga min tay pa nagpamiryan dayo itay pa medyo naladawak min. Iso nga iriing kun atap ng jacket malugi nga may makidong aw. Sige, mabait lang arda. Inak kinibagat awag ni bagat. Tasyang, itimplaman ko man nanabor siya ti kape na. Bakit? Ay, wen lakay. Anya ka ti kayat na aya, nga kape. Ay, ano ti kung kunana je, alay, asaw. Anya ti kayat na aya nga kape lakay. Tay kinirog nga bagas, wen no tay giniling soybeans. Ay, anya ka no ti kayat mo kape. Kadagiti imbagat ti asawak na nabor siya. Saan nga state side? Ayaw ti ipakapeyo kanyak baro. Saan, nana? Saan? Ay, bay nga ruden. Saan nga ruden barok saanin? Agkape at tulatan sa jebalay mi. Anya? Anya ka no ti kayat na nga kape lakay. Saan ganon bakit? Saan ganon nga kape? Agbabawin di bakit? Tamukit important ti kapeda. Samet kayam. Oh, nana. Apek dadayin mo doon kayo. Ay, awan. Ngem, malagip ko man. Anya itayan tin patay ti ipag mo sa jay Hawaii barok. Naltutan ka no. Hindi na panakidaya, nana. Isut impatay na. Anya. Naltutan. Anya. Agur ka. Apa ini magkakamatay? Sige, ganun. Inakon barok. Agawid akon. Amoyo ka de. Ne. Adda baro nga damag nga amok nga diyo pa'y amo gagayen ken kakabsat ko. Amoyo ka de. Ne. Manenag ka. Amoyo ka de. Anya man day nga damag. Sibit. Saan ka mamatpatiking ko na? Laklak kayan ka nga kontrabida. Awang pa'y palsongain padamag ko. Pasto amin. Oh, la! Sala ka mamati ka di kita damdamag nga ibagbagan po siya. Kaya po, salit ka nga laklak kayan. Kayang ko tayo kalugog ko ken katoy laga ka. Kayat mo. Sige, lala. Madasim da. Sakitala. Sige. Ipakalugong mo lang kanak na laga. Agtal na kayo mandag. Lala, sige. Agtal na kayo kuna. Nagkapawan, anay nga min. Dahil nga laklak kayan na kontrabida. Itibiyag ko ken. Abo. Awan nagpaisong iba't madamag mo. Magdi ka mamati. Ken mo di mo kaya pamangigan bagiti damdamag nga nasagap ko. Apo dandalabayag mo. Pambaragon mo siya. Ala. Di na ka malalan. Wasted. Nagtidablo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Ay na. Mayat mano na yan nga tong tinagmalem. Sa balen to pa yun to narabiim. Ay, Insyang. Mano dita, ha? Mano timpa imadaking kangatong, ha? 5,000 to'y nabilang ko, Goyo. Awan sorok na.
Awan. Oo, mga ipukit ka. Ay, sa lawasaw. Sanak lang nga kasken ka nga man nagipukit. Oh, Talaga nga 5,000 laeng to yung paima ni DJ Kweme kanya. sino kweme ya? Ni Nestor. Wensa? Tayo taga Barisbes, Nestor sa puno taga tinapay na dito. San Marcelino. Umay pa dito. Ay, manungor tibingay ko ka na kita. Basta, titulag ta, ket maminsan laeng ken ka. Idinto nga mamindwa kanya. Maapin namin nga. Dito pala gudwa ba nga taga-sawa ta ba? Ay, kabsat ko Jenatay. Oh. Shakti permi nga masiknan. Iso nga, nasken nga at adumet laeng tibingay ko. Jesus, nyamot din. Nasawa ka pa. Ay, urayam nga damet tumangat ti barista nga kabsat mo. Ta at adun tumet tibingay mo. No, data ti makaigasat to nga mangkontrata iti panagpasugal na. Borsia, matiktikan ako nga makamot kung na mga kapuro sa dami si bagamon ada. Damage when no damag. Wag gaya mama. Manan nagkaasakbay nga ibagat day nga damage. Dami si Marcos Deta. Anyamet din si Kanes Marcos. Yun may libre. Kanahin ko nga dama nga kamuyang na pa. Ay, apo, tay ko nakon. Awanan ti libre kada gituyen nga panawen balasang ko. Iso nga, atoy, manen nagkaano kayat mo nga maamuan noon niya tinakatayan ni Insya. Panggap kiniinsyang anak kamasayag ti padamag mo, nanabor niya. Uwen, amo ko man niya patay na. Ay, anyatin patay na nanabor siya. Tapi di da kaya da panukatan tilungon na. Nakasilyado matlakan. Manan nagkakunaklangan utin. Sa ibaga noon niya tinakatayan ni Insyang. Adda ka di sakit na nga makaakar nga uray no natayan jay tao. Isu nga silyado lata tilungon na, nana? Manen nagka. Kunak manen. No kayat mo nga maamuan mo nagsakit when no saan ni Insyang. Ay, naapo, interesado ka makamunana. Tamang ano da sakit na makaakar. Nunguna ta. Ranta mitimapan ang nagkakabagyan nga makidungaw intong rabi. Ay, Iso nga rod, manen nagka no kayat mo nga maamuan si Bet. Okay, ato yan tidakolap ko. Nakaokradan nga mangsipaw iti kwartam. Perka. Oh, atoy ti 20 pesos na na. Amoyo ka de. Nga tinakatayan ni Insyang nga kabsat ni Tasyang ketnal. Ha? Anya nga, nanapur siya. Ituloy yung alay. Ay, pasensya kan sibit. Ngem day jay laing ti pangrugyan tinakatayan ni Insyang ti maibaga. Gapo, ta iso laing ti kaibatugan day to'y inten nagboy ti dakolat ko nga 20 pesos. Ano? Ay, sana mabalin na bitin na mati padamag mo na napuro siya. Saan mo bibitinan? Ituloy mo no anya day tanganal. Iso nga rod, manen nagkamanen ano kayat mo nga maamuan ti tuloy jaynal. Apang rogyan tinakatayan ni Insyang. Pauna yan. Talaga pauna yan. Tunggal letran sa metin ti parang sigir panagsigir mo ti damang ibunanag mo ti nanamur siya. Ano ti bagdagam? Jak na watan, ala ulitem. Tunggal letran sa metin ti panagsigir mo iti damag para ibunanag mo. Ibunanag ko ng jaglat na nanamur siya. Ay, Amyamot Ala, tingin ka nga rudan. Nara. Awanan tinalaka kadagito yan nga panawen si Bet.
ngimina manente krudo, gasolina, segden. Iso nga sumarsorot amin nga ngumina maawatam. Una yan. No, di mong kayat nga denggan tinayon tinal nga pangrugyan nga letra tinakatayan ni Insyang. Okay, agawad akon. Ha? Saan? Ana. Magagaran ako nga makaamo, tinayon tinal, apang rugyan, tinakatayan ni Insyang. Sige, agor ka. Maninagak pa'y, Deta, maninagak pa'y. Ha? Deta. Violet Neptun daytoy. Ala, namamayam nga rodan nga kompletong tidamag nga maabom si Bet. Pauna yan. Ay, pauna yan. 120? Diyan na itinag ko itidakulap ni Nana Borsia nga chismosa. Ay, nabiktima agmanang. Ay, si Bet! Abay nga may kulkuling galo ko! Balasin ka! Kahit mo tayo bagak ti anunsyo ti mulengleng tatayam. Ay, jak kayat. Jak kayat ti mabiktima. Jak kayat din amaan. Abay ko nga! Abay nga nabiktima na kaya! Kasano? Nasurok asa nga gasot di na itinag ko itidakulap ni Nana Borsia. Ay, dalatay kong gulag! Nalaklakay nga maututo na dyan. Bakit? Irugi na ti damag kit talaga nga paginterasado ang amin ama. Tanalaing talagang nakalalaing ti panangilibo-libo na ti sao. Ay, gano'n siyak malasan ko. Gwa, di nakmamaysaan na dyan nga chismosa. Jack mamatpati ka di kita magmagana. Aglanosan ko magina. Jack pagit, Jack pate, Jack kita. Ay ako, adumet ti agpay so nga ipadamag na ama. Agi, adungag pa iswarakan na kayo. Ang imparakan niyak malasan ko. Kita awan agpay-pay so nga sasaw di dyan magkinan. Ama Munsyo. Nagtijablaw. Ama Munsyo. Apay nga kontra kayo na kini Ina Borsia. Ay. Aya ti makagapo. Ay, apo tata. Anunsyo. Amunsyo. Kunak kuha. Anya ti ko ng guyo? Naibagam kay ni Nana Borsia, ti rason tinakatayan ti kabagis ko? Wenta siyang negalis ti dila kiti nagsaludsod. Anya? Nagloko kan? Sigurado nga ipadpadamag namanin Laki di mo matinda dyan nga bakit? May babainin ti kabagis ko no kasta. Sa nga bali tanatay mo tin. Uray pay. Natay mo tin uri mababain. Kita. Anya nga rin kayat mo itang aramidan ta. Tasyang. Masapol nga makasaritak ni Nana Borsia. Oh. Nasken nga pengdak ti panagiwaras na. Kabailam nga ta? Nga abunaran nga rod. Abunaran nga rod. Tikasla ng kwartaan na idredya nga damag. Kabailam ka ti nga rod. Nga maabunaran. Tikas dyan nga kwartaan na idredya nga damag. Nga kas pagarikad laik. Ha? Tasya? Anya? Sigurado lakid din niya bakit nga nangwartaan nanday dyan nga naamuan na kanyak. Ato lakid din. Ay, saan nga mabalin? Jak kayat nga isot pangwartaan na. Kasaritak ni Nana Borsia. Sa lagasot, 3, 4, 5. 5 gasot. Nakalima gasutak manen. Gapo itilako kakapuros nga damdamag. Amoyo ka de. Nanaranen. Nana Borsia?
Katasyang. Anya data pet-pet-petan nyo nga kwarta nana. Nangalaan nyo data. Kwarta nga ron. Bayad tilakok nga kapuros nga damag daytoyan balasan ko. Anya? Amom, no alis to nga lakwan ti kapuros nga natnateng. Oy, kastamit ti kalisto na nga lakwan ti kapuros nga damdamag. Nangwartaan nyo ti damag na naamuan nyo iti asawak na nabursya? Ha? Magkatpagpunan balasan na ko. nabursya. Dayta nga kaatidog ta dilam. Isulakit di ti impadpadamag mo. Diyan na amuam ken ni Goyo. Katunya ti kayat mo nga sawen mo kastaman bilang nga ron Ay, tata. san nga mabalin nga si kalaing ti mangwarta iti DJ nga damag na nabursya. Anya? Nasken nga makibingayak met. Ikan nakiti porsyento. Anya? Magkiporsyento kami diti dayjay nga damag. Gaputa asawak ti nakaamuam iti DJ nga damag. Ken, kabagis ko di impadpadamag mo. Pagbingayan ta. Ano ka pagbingayan ta? Ti kayak mo nga sawen, nakaibabainan na ko ng kumaalanggong. Naisupay din nakaibabainan na. Oray pay, awang ti karbegam nga magkiporsyento. Jak kayat. No di na kayat nga ikan iti porsyento nana. Ket, isardeng mo nga roden ti panangipadpadamag mo iti isyo. Isyo? Ala, makabasol ka ano pengdam dagiti agipadpadamak si Katasyang. Anya? Hoy, laglag ipem nga dalinteg nga saan na mabalin nga aputen tingiwat dagiti reporter. Amom, nawayati siya sinuman nga gipadpadamag. Andiyan na mangiwar na kadagiti damdamag. Mawatam. Tasyang, gamatam din na nabursya, gamatam. Ni Goyo dito sa bungad. Ken, gamatan ka kanuna na bursya. Apay ko mga gamatan na. Yaman niya ko mga raso na makapungtot ni Goyo kanya. Anya! Gamatam! Ay, yan nga tatirason nga makapungpungtot unay ni Goyo, kapungtot na ni Nana Borsia. Gagayen. Dahil ganito ni Bigati Tolo iti pagkasalita ni Tangalawa sa Napoluan. Jakpati, Jakita. Dito'y drama ang Napoluan. Amuyo ka de. Ne.